ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш теҷе. дӯстони азиз, дар инҷо навор 12 та мошинои нав қабул кардем ки пешкашдо мекунем. Мошинои арзон, мошинои ҳар гуна ҳастанд ки аз ҳар шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристоданд ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментаре нависед ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинои гуфтагидона ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонед ки дар номерои имо ба мо рой кунед. мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, мо бошад навора сар мекунем то охираш тамошо кунед. ай нархҳои мошинои мо бохабар шавед. навора сар мекунем, рафтем. Якум мошини фурӯшӣ аз сарбардорон Mercedes-Benz C-класса ки C-чка соли бароишаш 1995 соли судишвориш бензин газ дорад, кор мекунад, авиамотораш 1.8 литри праздой, коробка механика. мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин 4 диска, 4 баллонои 60%, хоб 4 электропакет, монитор, 1 сола ҳуҷҷат, радной краска, дискаҳои молодёжники, полни худ фасол задагӣ аст ки мошин сайсаниш хуб аст. мошин дар Душанбе нархаш 36000 сомония ки камтар дига савдо мешавад. дар наздик капот мега срочнай, фақат одамони харидоре ки суми наличӣ дошта бошанд. марҳамат дӯстоне ки агар хеле мошин хар бошад, рақамошон дар поини видео аст, метавонед бештар маълумот гиред. фақат одамони харидор гуфтагӣ аст. аз шумо хоҳиш ки як дона лайк монед ва имконият дошта бошед видеонавора дар имо ватсаптон поделиса кунед. мошини фурӯши навбати мо остай бардорон Opel Astra J аст ки соли бароишаш 1998 соли судишвориш бензин газ ҳаст, авиамотораш 1.6 литр. коробка механика аст. мошин дар ҳолати хуби техника мега соҳиб шуд. 4 диска, 4 баллонои средни электропакет, радной краска, михел серебристи, ходовой, люк ҳамаш кор мекунад. хай бо бештар маълумота аз соҳиби мошин мегиред. мошин дар шаҳри Душанбе нархаш 31000 сомония ки нашуд арзон кардан ягон чи гуфтагӣ нест. бардорон хай бо шумо агар харидор бошед, бо медонед ки ягон маълумоти гаша хай ба шумо хушон мефаҳмонад, ягон камбудӣ дора иша гуфтагӣ нест. марҳамат, рақамошон дар поини видео дига маълумота аз соҳиби Astra J бояд гиред. мошини фурӯшии навбатӣ аз сарбардорон боз аст. Mercedes-Benz C-класса ки элеганс аст, соли бароишаш 1995 соли судишвориш бензин газ кор мекунад, авиамотораш 1.8 литр, коробка механика аст. мошин дар ҳолати хуби техники қарор дорад. 1 сола ҳуҷҷат, аккумулятори нав, ай учёт мега синемат карда мега 4 баллонои 90% мега соҳибшон, 4 диска, амихел чизо ҳаст. мошин мега тоқа савдош дар назди капот мега ба телефон савдо намешавад. 4 ҳамаш электропакет. дӯстон, мошин дар ноҳияи Ашт қарор дорад. нархаш 30000 сомония ки савдо муомилаш дар назди капот ноҳияи Ашт. марҳамат, кадоме ки ноҳияи Ашт медонед, агар ки наздик бошед, метавонед ки мошина рафта бинед ва савдо кунед. тарафҳои ҳамун сини хуҷҷат мешавад, чун Ашт намедонам куҷои ҳамун тарафҳои бардорон. хай кадоме шумо агар харидор бошед, вақте маъқултон боша, ман фикр мекунам рафта мебинед, рафша мисол ягон ҷои мушкилӣ надорад. марҳамат, занг занед. мошини фурӯшии навбатӣ аз сарбардорон ВАЗ 21014 аст ки соли бароишаш 2004 сола мега соҳибшуд, судишвориш бензин газ, авиамотораш 1.6 литри праздой, коробка механика аст. мошин дар ҳолати хуби техника ки мошина як дона суръатша равон карда, ки як дона суръат дора, не ки намедонам ки сайсияниш чӣ хеле соҳибш мега соза. мошин дар шаҳри Ҳисора нархаш 9500 сомония ки нархи ахирон шад, дига арзон намешавад мега, нархи охирон мештагӣ шад. дӯстон, хай мумкин ягон камбудӣ ҳам дошта бошад, барое ки мошин беҳад арзон. агар ки шумо харидор бошед, рақамошон дар поини видео аст ки метавонед бештар маълумот гиред, не ки свети мошин мега ҳамхел сафед аст, як дона суръат дорад. марҳамат, бештар маълумота аз соҳиби шумо фақат одамони харидор мега беҳуда занг назана хоҳиш кардагӣ аст. хай хитон бо фаҳмед метавонед дига маълумота гиред. мошини фурӯшии навбатӣ мудсон аз соли диши мошин Opel Astra F аст ки дар кузофи седан соли бароишаш 1994 соли ки судишвориш бензин газ ҳаст, авиамотораш 1.6 литри праздой, коробка механика. мошин дар ҳолати хуби техника мега соҳибшон, радной краска ҳамхел сиёҳ, 4 дискаҳои худа, 4 баллонои средни, салон тоза, магнитофон, яъне ки мошин соза мега, фақат одамони харидор мега занг занад соҳибшон ҳамехел хоҳиш карда пешниҳод кардагиам.
мошин дар ноҳияи файзобод нархаш 21000 сомония ки нашуд арзон кардан ягон чи гуфтагӣ нестанд. хай дар назди капот палебон ку савдо мешавад кадом мошине ки меган арзон намешавад бо дар пеши капот ягон сум хай бо мумкин мегзарад ҳамин мардуми буда ҳамин дор рафтагия маърамат рақамошон аста метавонед дигар маълумот шакен мошинча нараки 21000 сомон дар нархаш меарзад хай бо агар арзон кунанд зури бад меша маърамат бародонӣ ки хеле мошин сироқ карда ин вариантҳои хуб ба шумо. Opel Vectra A دوستان ماشین نوبتی سالی برای 1993 ساله که سوزشورش بنزین گاز هسته آبی موتورش یک 6 لیتر میگه صاحب شم. کاروبکا مکانیکا هسته ماشین البته خوبی تکنیکا میگه خیلی سایستانی میانه خوبه صاحب شدن میخیر معلومات پیشنهاد کردگی هستم. ماشین 4 دونه دیسک داره دیسکوش یا خیلی سفید خیلی سرخ هم خیلی کردگی خیلی حالت میانه خیلی دیگه معلومات پورا با تلفن گفتگی ماگنیتوفون همش کار میگه رادیو کراسکا از خودش با نرخ ارزونه. ماشین در شهر دوشنبه نرخش 10000 سومونه که با تلفن سودا نمیشه میگه کدومتون میخری خیلی ممکن ای پیش با یگو بزنه 10000 سومون نرخ اخیر شده گفته با تلفن سودا نمیشه از پیش روی دوستان از سودا کنه با ممکن یگو چیکارش میگذارن ماشینی که ارزان بهره شما ما میره پیشکش کرده مرحمت. ماشین فروشی نوبتی از سربرداران دایو تیکو هست که سالی برای 1994 سال سودیشورش بنزین گاز هر دوش کار میکند. آبیو موتورش یک 2 لیتر کاروبکا مکانیکا است. ماشین در حالت خوبی تکنیکا میگه صاحب شون 4 تا بالون سرنی 4 تا کالپاکو خودش گاز بنزین خداوی سالن توزا سکامنیکو نواست ماگنیتوفون رادیو کراسکا سفیده. ماشین سراشنا فروخته میشه دو نرخی 10000 سومون. نرخ ارزان کردنش یگان چوبتگی نیست. ماشین در شهری تورسو زودا در رگار واريانت алиши мега дора ба говай мега гуспанда мега чизе ки боша мега алиш мекунем мега ҳами мола боша мега молкати алиш мекунем говай гуспанда чизе боша варианти алиши дорад. марҳамат рақамошон дар поини видео ҳастаи мошина метавонед ки дигар маълумотша аз соҳибшон гиред. марҳамат. ماشین فروشی نوبتی از سربرداران Opel Astra F هست که در کوزیفی سیدان یعنی که سویتی امخیر زلاتلیستی شامپانسکی رادنوی کراسکا سالی برای 1993 ساله که سودیشورش بنزین گاز کار میکنن آبی موتورش یک 6 لیتری پلاستیک کاروبکا مکانیکا است. ماشین در حالت خوبی تکنیکا میگه صاحب شون. ماشین 4 تا دیسک های پرستیژ 4 تا بالون های سرنی سالن ماگنیتوفون همش کار میکنن میگه. ماشین در شهر دوشنبه نرخش 26000 سومونیه که بازم سودا میکنه میگه. در نزدی ماشین وریانت های الیش هم هست. یگو ماشین ابیوم نگوشه میگه الیش میکنه. من نمیدونم که ابیوم چی خیلی در نظر دارم ممکن سچکا یگو کارولا یگو چه ماشینی که مثلا بولش میگه مسئله میگه ماشین ابیوم نگوشه الیش میشود. دوستان کدام شما میخرید یگو وریانت الیش داره فقط آدمانی خریدار میگن یا که الیشی همین خیلی زنگ زدن دیگه معلوماتش با شما میتونن. معلومات رقمش رو در پایین ویدیو منتشر می‌کنیم بیشتر معلوماتش از صاحب همین سیدان گیرید. ماشین فروشی از سربرداران Opel Astra J است که در کوزیفی کاروان سالی برای 1998 سال سودیشورش بنزین گاز کار میکنه آبی موتورش یک شاشی پلاستیک میگه 4 تا بالونای پلاستیک یعنی که 50% 4 تا دیسکای راماشکا سالن توزا ماگنیتوفون الکتروپاکه رادیو کراسکا هم خیلی ساوزای سروشنا فروخته می شود. ماشین در نوحه شهر توزا نرخش 34000 سومونیه که باز کمتر معامله می شود. در نزد ماشین کدام دوستانی که هم خیلی اوپل اسرایی کاروان پسندن واریانت اگر با شما موافق باشد میتونید که ماشین رفته از پیش و سودا کنید. در همین نرخشون ماشین ارزانه است. این خیلی نرخ‌های ارزان‌تر دوستان از یکی ریت کم میگفتن خیلی نمیشه بین با شما معقول باشد میتونید که رفته و از سودا کردن خریدش. مرحمت. ماشین نوبتی از سربرداران مرسدس بنز C کلاس که سیچکا سالی برای 1995 سال سودیشورش بنزین گاز هر دوش کار میکنند. آبیو موتورش یک 8 لیتر کاروبکا مکانیکا است. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. ماشین 4 تا بالون 60 4 تا کالپاکو خودش سالن توزا الکتروپاکت رادیو کراسکا سریبریستی ماگنیتوفون گازی ایوراتورام دارم میگه صاحبشون گازی ایوراتورش کار میکنند. ماشین در شهری باختر در قرغونتپا نرخش 39000 سومونیه که بازم سودا معامله دوستی برداری در نزدیک کاپوت میکنه میگه معامله خوب دارد. با کدام برداری که هم خیلی سچکا ها در کار باشن در رقمشون در پایین ویدیو منتشر است میتونید که
дигар маълумотша гирен. дӯстон, маълумотое ки элегансика, классика иёша гуфтагӣ нестанд. иша мо наметавонем гуфта, барои ки чӣ хеле ки маълумот худшон пешниҳод мекунам, мо амро ба шумо мефаҳмонем. иша айхчон бояд бигапарсед. марҳамат. мошини фурӯшии навбатӣ аз сарбардорон Toyota Corolla ҳаст ки дубайская менга соҳибшон соли барои 2004 солае 2004 солиш худаш ҳамин 2015 дохил мешавад. Бардорон хай бо маълумотша мегирем. судишвориш бензин, газ дорад, кор мекунад, авиамотораш 8 литра менга соҳибуш, коробкаш механика аст. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 балонои средни, 4 диска, электропакет, кондиционер, бампери пеши, контролер хай безеб шудаги дӯстони азиз, хай худтон бо мумкин айса краскаш мекунем. дар сурат маълум ай. соҳибшон гуфтагӣ нест, хай бо маълумот бештарша мегирем. мошин дар шаҳри Кулоба нархаш 53000 сомония ки савдош бо дар назди капот мешавад. контролерга муомила мекунем. мега соҳибшон мошин 100% ай. марҳамат бародарон ки хали Toyota Corolla пурсидем, хали нархҳои арзонтараш ин рақамошро дар поини видео ҳаста, метавонем дар ҳамин рақамошро муроҷиат кард, бештар маълумотша аз соҳибашон гирен. аз шумо хоҳиш муомилаи фақат ки як дуна лайки бепултона дар ҳамин видеонавор монед ва видеонавора дар имо васаптон подлиса кунед. мошини фурӯшии навбатӣ аз сарбардорон ВАЗ 2106 молодежный соли барои 1992 сол аст. судишвориш бензин, газ дорад, кор мекунад, авиамотораш 6 литри простой, коробкаш механика аст. мошин дар ҳолати хуби техника мега соҳибуш. мошина мега нав, балоноша мега нав карда, мега 4 балонош нав аст, 4 диска, хобатага мониторча, чизи ҳам дошта, магнитофон, яъне ки салон тоза, радной краска, хадавои пӯшидаги ин надорад ки сайсияниш хуб ай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ дар мега соҳибшон сироша фурӯхта мешавад. мошин дар шаҳри Бохтара, дар шаҳри Қурғонтепа нархаш 12000 сомония ки савдош дар назди капот мешавад. кадоми харидори аниқ бошад. марҳамат дӯстоне ки ҳамхали мошини ВАЗ 2106 пурсидан сайсияни хуб ина вариантҳои хуб ба шумо дар ҳамин рақамҳо метавонед занг зад бештар маълумоти пурраша як бор дига аз соҳиби ВАЗ 2106 гиред. марҳамат. шумо агар ҳамхали мошини фурӯшӣ дошта бошед, роҳи кунед реклама мекунем. ин буд 12 мошини фурӯшии мо. то видеои оянда хатм гап буди ҳамаи шумо.